ambijent je sjajan, odlična prilika za naše borce, lijepa promocija za naš grad, KSV je najveća evropska i najbolja evropska promocija, najbolja organizacija, sretan sam zbog Ante, trenirali smo, spremali smo se zajedno za ovu borbu, on je kod mene u dvorani trenira i tako. Odlično radim. Koliko ti znači podrška od Elije pred 10.000 ljudi? Slabo se čuje. Ne čujem vas ništa sad. A dok prođe ovo? Koliko ti znači podrška Delije pred 10.000 ljudi, rekao da jako lijepe riječi? Pa lijepo je to, a ja Antu volim kao mlađeg brata i pomažemo maksimalno koliko je to moguće i treniramo zajedno i jako sam sretan zbog njega. Često govoriš da je Ante naš najbolji borac, koji su dalje planovi? Pa to će Ante odlučiti. Ante ima i ponude iz Amerike, KSV ga zove, ima ponude iz Rusije, iz Japana. Ante će to morati sam odlučiti. Ja mu zapravo samo pomažem, to se nekako kroz medije, ja sve vidim, ljudi, trener, ja nisam trener, ja se ne bavim s tim trenerskim poslom, ja pomažem Anti i Satoshi. To su moji prijatelji iznad svega. Ja nisam profesionalac koji se bavi s tim, koji naplaćuje nešto svojim borcima, to radim iz prijateljskih razloga. Maksimalno im pomognem, treniram u mojoj dvorani, prenosim im dio svog iskustva, radimo zajedno, treniramo puno. Stipe je tu zapravo ključna osoba koji najviše s njima radi na fokusere, na ruke, pomognem im oko taktike, zajedno treniramo i to je to. Zagrebačka publika je odlično primila sve regionalne borce, pogotovo Ilića iz Srbije koji izašu s pjesmu Dine Dvornika. Jesi vidio to? Da, jesam. Pa i tako treba biti. To su mladi sportaši, krasni ljudi. Ilić također, jedan sjajan momak, nažalost izgubio je borbu, ali mislim da tako treba biti. Evo, Stojnić je rekao da mu je žao što se nije susreo s tobom u karijeri, da bi vjerojatno bio pun Maksimir i Koševo. Pa ne znam, zaista ne znam, evo, čuo sam da se ozlijedio, nadam se da nije ništa ozbiljno i želim mu brzo oporavak. Hvala. Pa zdravlje je dobro, hvala Bogu, evo, nalazi magneta su pokazali još po 6. mjesecu da je sve u redu, uspio sam se zaliječiti, što je svojevrsno, neću reći mensko čudo, ali na način na koji sam se oporavio, ipak je, s obzirom da sam imao moždani udar, sve ok prošlo. Pa ne znam, ne. Mislim da sve ima u životu svoj rok trajanja. Napunio sam 45. godinu, jednostavno neke stvari mi se jednostavno više ne daju. Razumijete, ja volim trenirati, ja i dan danas treniram ujutro, treniram navečer na malo drugačiji način nego sam prije trenirao. Ne radim neke intervalne treninge, nema potrebe za tim. Ali recimo neke stvari koje su sastavni dio ovog sporta, ne znam, pres konferencije, intervjui kojima nikada nema kraja, ne mislim sad na vas naravno, znate se ovo zafikati, nego kad idete u Ameriku, sad kad je Ante bio, pa jedna pres konferencija, pa druga, pa treća, pa natezanje po fotografiranju, pa ovo, pa stani, pa sučeljavanje, pa to je jako puno stvari koje prosječan gledatelj ne vidi, oni vide, ne znam, gotovo prođe, to je kad ljudi ulaze u kavez, a okolo toga i do toga ima jako puno stvari i najvažnija stvar od onog svega, postoji nešto se zove moraš. Ja kad ste u trenažnom procesu, u pripremama ja moram trenirati. A do sad, evo, znate kako to kod nas ljudi, kad nešto ne moraš, onda ti se da. Evo, ali dogodilo mi se možda samo 2-3 puta ujutro, volim ustati se, odem na bicikl, skačem vijaču, razgibam se. Nije mi se dalo, samo se okrenem na drugi kraj kreveta i spavam. A prije to nije bio slučaj. Nekad sam si mrzovoljan otišao, jednostavno me tjeralo ta profesionalizam i nekako neka radna etika da to ne propustim. Loše bi se osjećao poslije. Ali tako sad toga nema, opušteno živim, sretan sam i lijepo mi je i nek tako i ostane. Hvala vama. Mogu li zamoliti samo jednu fotografiju?